Znam sigurno da Srbija ima budućnost, ima šanse za razvoj, samo moramo da se vratimo našim tradicionalnim vrednostima i da negujemo ono što su nama ostavili naši preci. Ovdje u brdsko-planinskom području nije lako živjeti i verujte da malo ko to razume. Jer mi ovdje moramo da se poštujemo, uvažavamo i da budemo oslonjeni jedni na druge, jer ako se ne pomažemo, ako ne sarađujemo, mi teško možemo da opstanemo na ovim prostorima. Beograd ne razume, ali mi moramo da probudimo Srbiju, jer danas Srbija nekako je uspavana, zapostavljena i prosto nemamo neku ideju kako da izađemo iz ove teške krize i teških ekonomskih i prilika, a naravno i svih drugih. Znači ono što ovdje mi danas hoćemo da pričamo sa vama jeste da probamo da probudimo Srbiju, da Srbija brže napreduje, da se ekonomski oporavi, a kako će Srbija ekonomski oporaviti, to mi najbolje znamo. Moramo da se oslonimo na ono što je Srbiju vekovima krasilo, a to jesu ti ljudski resursi. Nama neko spočitava da nema Srbija ljudske resurse, ima te potencijale, ima prirodne potencijale i te mogućnosti. I mi samo treba da se vratimo tim tradicionalnim vrednostima, da radimo ono što su naši preci radili, a naravno ne na onaj način kako su oni radili sa oskudnom tehnikom i tehnologijom i uslovima. Danas postoje mnogo bolji uslovi da se ljudi bave i poljoprivredom, i stočarstvom, i turizmom. I mi smo uspjeli u jednoj maloj opštini Čajetina da pokažemo da nemate podrške sa tog republičkog nivoa, a da to možete napraviti bez njihove pomoći. I mi smo shvatili da moramo da se vratimo nazad da bi krenuli napred. Svi nekako ko će hrle, kaže tamo u tu neku Evropu, kaže tamo je sve nešto sjajno, tamo je sve dobro i tamo treba da idemo, da zanemarimo ovo ovdje što da imamo i da zaboravimo i da onda krenemo sa uvozom strane neke robe, proizvoda, znači poljoprivrednih, mesa, mleka, znači organske hrane, sve to negdje da nam dolazi iz Evrope, a da mi ovdje ne vidimo ono što imamo i da to ne stavimo u funkciju. Znači, kad smo došli u praznu kuću, stao život, ništa ne radi, društvena preduzeća prodata, nema prevoza, nema novca u budžetu, nema investitora, nema ništa. Mi smo shvatili šta treba da radimo i krenuli smo ozbiljno da radimo i eto, od tadašnjeg budžeta 200.000 evra, što nije bilo dovoljno ni za plate zaposlenih u opštinskoj upravi, mi smo danas napravili budžet 5 milijardi evra, to je za nekih nepunih 10 godina kako smo krenuli, napravili smo taj budžet, najveći po glavi stanovnika danas u Srbiji. Tako da sigurno nas, ovo što pričam, nikad taj krug beogradske dvojke neće shvatiti. Verujte, idu sad izbori, znači gledali ste one sve političke partije, svi oni lideri tamo su negde iz okoline Beograda i mi kad odemo na sastanke tamo, jedini sam ja iz unutrašnjosti. I niko ne razume, ma šta, ti si seljak, šta ti znaš, tako oni pričaju nama i tako se odnose, nekad kažu otvoreno, nekad onako malo to uviju, pa šta vi niste nama statistička greška, niste vi ni bitni. Ovo što se radi sada, verujte, ja vam kažem, ne radi se iz realnih izvora. Otkud nama tolike pare? Možete da razvijate tu infrastrukturu, da radite puteve, ako imate proizvodnju. Mi realno ljudi nemamo proizvodnje svoje. To je pogašeno sad. A gradimo te nacionalne infrastrukturne projekte, a sad čim mi to radimo iz kredita, kineskih, američkih. Znači to sve ide, a mi nemamo odakle da vratimo. Znate i sami,
podignete kredit, nemate mogućnost da vratite, stavite hipoteku, daleko bilo na imanje ili na kuću, onaj sutra bankar dođe, uzme vam sa izvršiteljima, lako vas isteraju. Isteraju ljude iz stana, sad isteraju i gotovo, završi se taj postupak. Tako i ovdje isto je sa državom isti slučaj. Ako vi nemate to, oni će doći i sutra kaže ovaj Rio Tinto, dođu ovi ostali, kaže dajte nam te rudnike, jer mi ne znamo da eksploatišemo zlato u Boru, ne znamo rudu gvožđa, ne znamo, nego moraju Kinezi da nam dođu.